20 zikwenda bwanji so kwambiri makhanga limene ichichiti Kenya kwenye watinat box take a shot pambali zapo chigoli mwone ngati watuluka zapo chigoli choyamba timu ya Kenya tewera anazalanga timu ya Flames yaikulu paka mu stadium. Kenya looking for the second goal. Kenya 2-0. The Nyamata mo just number 15 one day. Eri. Amene yako ni akuti mwenda kwa mazendi mwendo opya kwa mbili. Venye. Mwina tawi zina ka timing kanalipo kutenga kuna Zambia sitenga nao mu besano meneo. Zambia. Now the Kenya good at defending as well. They know how to tight all the spaces. Zimbabwe. Zapo chigoli kimoja kwa 81 minutes. Sasa masera au sisi alafu yule akaji hapa. Number 7 wacha mbele ya